So you 3x3 Rubik's Cube per minute. Nak scramble bah? Sedang nak. Madam, teman-teman ngadap solve you 3x3 Rubik's Cube. Ngakhtang Antonio Marbanyang. Ini kadai ke video berikan jangan hai YouTube. Subhan pan kersan lam yang dah kaba like, share, dan subscribe. Kerang dogon la ban tambi sa video. Visual.